palitan si Papa. Good afternoon, guys. Good afternoon. I'm currently nata sa SM City. SM Seaside City, Cebu. Sa parking lot. And by the way, mga na, ano lang. Murag happy Lechon Festival na sa tong friends from Talisay. Okay, mag-Lechon Festival na sila. And kita, well, October, daghan yung event sa October. It's October 12 na. And ang nice thing sa October is mo na UN. This is the UN month. Kung estudyante ka man, namoy UN celebration where you know, wear costumes. I can't remember now sa akong mga costume na may UN. Pero mao na big deal kaya sa kuhan. Yawas clouds tanaw no? Big deal gid kay na sa mga estudyante karon. Of course, after 2 years na sila yung mga events, mga kalingawan ng mga bata. Pahog na lang mahimo ni kalingawan ng mga UN na activity, mga activity sa eskwelahan. Nga pohon, mag-Christmas party na sila. I'm sure nag-PTA meeting na kay mag-full face-to-face na. Dayon, nagplano na sila sa mga Christmas party. And of course, sa atong mga normal lang na tao, ang next na major holiday is basically it's the November 1 and 2 na All Souls Day of All Saints Day. It's, you know, it's a big celebration in Pilipinas. Sa Cebu we call it Kalag-Kalag, and then sa Manila they call it Undas, where we visit. It's the time when we visit our dearly departed na sa mga menteryo. But before that, sa Pilipinas na kaya po ni mga Halloween, natin mga Halloween celebration na like mga hotels are celebrating it, malls, diba? Mga trick or treat, mga schools even, some schools do that. Ang pasosyal na schools ba? Feeling na ako sa public school wa may gana. Pero sa mga social na preschool, I think hinay-hinay mga ingana pa trick or treat. Para lang mga subdivision na sa ingana, para lang mga ligtag kindi mga bata. Walingaw sa na time na mo dress up tag zombie ang suluban. So uso na kayo ng zombies na costume. Although I don't know, pwede sa mag Superman gihapon ka, Spider-Man kung ganahan ka. Yun, pangano to. Samni cumulonimbus, cumulus. Nundot kita na only yung mga clouds, no? So mana yung mga upcoming events this October. Plus November na, magsugod na ng mga tree lighting season. Ano na mga malls, hotels, they will have their Christmas trees lit. And magpambugay na silang dekorasyon, pabunggahay. So I can't wait to visit mga hotels roon, mga malls, kay dugay-dugay na sila wagit ka. Bonggang dekorasyon. And I think malagi ni kaning 2022 na Christmas will be one of the biggest yet. I mean, in years ba, makuhaan yun ng mga tao mo celebrate yun ta, especially there sa Cebu. So anyway, ang Pilipinas is back to normal na. Pero mo na nagkuhaan nga po ta sa mga turista. Pero although yes, I think it's a good time to visit the Philippines if you're a tourist, because the peso is weak. Matad pang Sandro Marcos. The peso is weak because the dollar is strong. No, so mana. The peso is weak, good why. So malaki na dako mo magasto des Pilipinas ang inyong $1
Let's say mabot 59 pesos. So that's 10% more than mga recent time na 50 pesos ago na. So you get 9 peso more. 9 pesos more sa imong dollar. So, imong i-convert to peso, and then you can buy stuff here. You can enjoy the hotels, you can enjoy shopping here, doing good stuff here. Pwede mo rin paibot og ipon ng uban, palit mong sinina, suroy mo ato mo sa mong lami na resort, kaon mo sa mga pagkaon na mo, and mao na. And it's a good time to come to the Philippines because Christmas, we celebrate Christmas different from the rest of the world. Sad bibo sa diri ang Pasko eh. Ang mga tao mo kuan yun ba, we love to celebrate Christmas here. Bisag sa probinsya lang, you can feel na it's Christmas season. So anyway, nasa tas tunnel. And today we are just going straight home. Okay, napay lakaw mga tao. Auto, so we'll chill lang, pasensyahay lang ta. But anyway guys, kamo ba, what do you celebrate? Do you celebrate Halloween sad? I mean, or how about your kalag-kalag? Do you also go to the cemeteries during All Saints Day, November 1, November 2? I know sometimes, especially kamong nagpuyo na sa abroad, you adapt to the culture na sa inyong, in the country that you're residing in, like when in Rome. Or pag you're becoming a Roman now when in Rome, di ba? So and what are the celebrations there? How different is it sa Pilipinas, di ba? And I'm sure gimingaw na sad mo bisita lagi dire, pero yes, December is a good time, although mas mahal ang mga hotel rooms na peak season na. But as I said, daghan mo makita. Plus, it's a good time because ang value lagi ron sa peso compared to dollar is down. So 59 na siya, basig maabot pa nag 60. So malang na. And although mausa lagi daghan pag risks, although you can buy tickets now while sayo cheap ang tickets, because most likely mahal na sa ng fuel surcharge in the coming weeks, because ang OPEC Plus decided to cut back 2 million barrels a day of oil. So mutaas yun ng oil because ilan na sang gikuan, gituok na sa din ang supply. So causing sa atuan na dependent na kita nila what they own oil will be at the mercy of the global prices, so supply and demand. So of course musaka gina presyo, and imo ginang i-match para makapalit ka. Kaya kung di ka mo palit sa ingana na presyo, maghuwat ka, basta gawa na kay stocks na mabilin. So pao na. So man na i-challenge na ron na since ilang gituok ang supply, expect na, plus it's winter season, ilang yung gituok ang supply padung mag-winter when the demand is supposedly higher. So mao na ikuan, kung bright up mo mag-stock na maayo og oil last month pa, di niyo huwaton announce silang price increase or sa ilang cutback. Pero ano man, confident naman kayo ta. So balik ang diesel sa 84 or 82, diba? Kalubing ta. Pero grabe nindot kita na ng cloud. So may rainbow pa kuno.
awesome. So say lang mo vibrate ng giligma yun itong kuhan. But na naman yung traffic karon. Traffic's not too bad. Light to moderate as always. I think usual route man na to. You've seen this road no, almost halos kapilas usa ka semana sa atong mga drive. So wako mabuhat diri ko na linya ni mga truck. Stop na. Ugo pag yun siya. Oh my goodness, kamal dito. So mauna, ready na ta something. I know, I hope na magka-drive ta po na kanang gabi na kung makita na to mga Christmas lights diri sa Cebu. How Cebu looks like at night, di ba? Nindot tanawon ka. Wasa ko kay Bao. Dili pa karon kay wa pa kay mga dekorasyon. Pero soon decorations will come out and the Cebu city will, makakanta kag it's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Muna atong buhaton. Pero yeah. So while ko anta while wa pa of course di ba makikita gyud pa mga common na drives diri. But I don't know, basi next week moadtos tag mga lain-laing lugar na wa pa na kun adtuan kaayo. Who knows? Di ba? Daghan na kay events balik by. I mean, I think next week daghan na kay events na sad. And then hantod na November, December. Magkuan ako kapuliki na kuan na. But we'll see what happens. Kuan lang ta. Let's just hope maling na mag-hope lang ko na bulahan tas energy, bulahan tag health, bulahan tag mga oportunidad. I want to show you what's happening. I hope I can show you things that interesting sad or historic sad. Di ba? Because I've been your eyes and ears diri sa Cebu for since the pandemic, and I'm hoping to create more content, of course, na to make you see what's here, especially yung mga Cebuanos, wala diri nagpuyo, or mga former students diri sa Cebu or nagpuyo sa Cebu, nagbalik na sila mga probinsya, sa abroad. Nagkailangan makakita unsay dagway sa Cebu, di ba? Mga unsay events. Hopefully aning sinulog makakuan gyud ta ani, makakover tag maayo to show you the first post-pandemic sinulog na nalingaw na, di ba? Unsa kay dagway nabagya pa yung mga hubog sa kadalanan. Pero unsay dagway bitaw ani, mga floats. We'll show you that. Hopefully makuan na to ang sinulog, or mo-cover kita ng mga events lagi na dapat na ito makita na when we look back mga 5 years from now, or even 10 years from now, or even 20 years from now, pakakita sila unsay kinabuhi rin sa Cebu sa una. Diba? Sometimes so good makuha na to itong mga memories ba na ma-take for granted na to, pero nag-wonder na noon to sa una, gibingaw na noon to na how was sinulog sa una panahon sa wapay cellphone. Diba? How's life? Diba? So anyway, mauna na to din dapit sa Bayfront Hotel, and it's almost sunset, and I would like to thank you guys for joining me on this sunset drive. Diba? Ay, astig kayo. Guwapa kayong kuan. Done. It's a golden hour. Yeah, I would love to drive around ng aning orasa, but hopefully nasa di mga laing lugar to show you the sunsets of different places in Cebu, in the Philippines. Tanaw na to. Thank you so much for watching,
And I hope to see you na sa atong sunod na biyahe. Salamat sa pagsakay sa front seat. And I hope to see you once again. Ug mao gato sa mga future na to na mga biyahe. Bye bye bye.